Ni match yari komeye ku ruhande rwacu ko Gicumbi ni ekipe isanzwe ikina nkatwe, usanga gukina nabo biba bigoye kuba destabiliza. Rero ni match twari twaje twiteguye, twari tuzi kwiza kutugora, kandi mwanabibonye ko twagiye mu gice cya mbere tunganya kimwe. Shima yuko twashoboye kuba efficace no munsi imbere y'igori, tugashobora concretiza ama occasion tukanadefendana neza kugira ngo twankese ibitego. Nuguhozaho nyovuga ko byakemutse. Championnat ni ndende, ubu tugiye kuraba uburyo natwe dushobora kwirenforsa tukongeramo abakinnyi bashobora kudufasha mu buryo bwo gusatira. Nibaza yuko sinovuga ngo cyakemutse ahubwo turiko tugenda tukivamo, ariko gushiramo imbaraga tukabandanya dushira imbaraga mu gukora create ibitego, kuko uravye twakinye imikino myinshi navyo byarabuze. Ubu niho dutanguye kubona kuba efficace. Nibaza yuko n'umukino we wa mbere ari umutitirere muri Première Division, n'umukinyi wo mu Ntare. Kuri match we ya mbere nibaza yuko sinovuga ko yakinye neza 100%, ariko 50-60% y'ivyo nayo namusavye yari yagerageje kubikora. Nibaza yuko na experience na tension ya match ya konse cyane, ariko nibaza yuko ofira mezi asuye ku rundi mwanya azoshobora gutanga byiza gusumbya, kuko n'umukinyi afise talent, n'umukinyi akiri muto cyane. Rero n'umukinyi turiko turentegra nk'abandi bose, nk'abarene nk'abandi ngene bagiye baramenyera. Nibaza yuko niyamenyera azotanga umusaruro mwinshi gusumba. Nibaza yuko uravye nk'ubu dufise ekipe y'abantu bakiri bato. Uravye no mu bakinyi 11 twatanguje no munsi harimo abanyamahanga batatu, tugiye gukina na ekipe ifite abanyamahanga 8. Ikintu ibanga no kubaha icyizere, ukabereka yuko ibintu byose bishoboka, nabo bashobora gukina umupira. Rero iyo umutoza bazamura icyizere, nabo barakizamurira. Ikintu kubabwira no gukora cyane, hama umuntu akabaha umwanya, akabaha n'amakonsi kugira bashobore kumenyera, baje muri bagire iyo confiance abandi nabo baba basanzwe bafise. Ubuyobozi bubemereye prime, no kuvuga irusha aho iyo bahora baronka. Cyo gituma bumva abakinyi baryohewe cyane. Ubuyobozi bubahaye bonane. Ekipe ikomeye, ekipe ya polisi nabayemo niyo ubu iratandukanye. Je nabaye muri ekipe ya polisi kinisha abanyarwanda gusa, ariko ubu ekipe ya polisi mu bakinyi 11 habarimo abanyamahanga 8. Habarimo no kuvuga nicyo gituma mubona ko na polisi iri imbere kuri classement. Ni ekipe ifise abakinyi bakomeye, ifise abakinyi bafise experience. Icyo nicyo kintu cya mbere. Rero ni match ikomeye cyane kuri twebwe, ni challenge kuri twebwe. Tegure ekipe ya dushobora guhangana nabo, turabe yuko kuri match tuzokina dushobora kuhakura amanota. Nibaza yuko nuvuga intego rusange twari twihaye muri championnat. Murazi gene twatanguye tugatangura turi mu maband, tugafata abakinyi, twatiye abakinyi benshi mu ma equipe bakiri bato. Novuga yuko ikintu cya mbere cyari gustabiliza equipe, turaye dushaka kujya mu myanya 8 ya mbere, cyane dushobora kugira ni stabilize equipe banze ive mu bibazo byari birimo by'amabane n'ibikini bibazo by'abakinyi. Nibaza rero naho umukino wa nyuma utaraba mvuze, nibaza yuko ivyo twari twiteze ahubwo twagize byiza cyane gusumba, kuko nko kwijana nibaza yuko championnat iracari ndende. Twoshobora gufata fazare gusa
kuko shampiyona ni match zizoba ari 34. Nibaza yuko rero ubu ishobora kuvuga kuri 60, nofata novuga nko ku kigero cya 60 dushobora kuba turi satisfait, ariko uravye rero nk'izindi ekipe ziriko ziyubaka urumva yuko phase retour izoba ikomeye cyane gusumba. Nicyo rero novuga phase are twaragerageje, ahubwo rero ifo ko tuba consistent tugashobora kongera imbaraga muri ekipe, tugashobora kongera imbaraga mu gutegura amamatch, mu kumotiva abakinyi, mu bintu vyose kugira turabe yuko dushobora gustabiliza iki kibanza tuzoba duhejeje dufise muri phase. Twatsinzwe Kiyovu yabimeritaga. Mita ya mbere byashoboka ko dushobora gutsinda match, twabonye okaziyo ntitwazibyaza umusaruro. Mita ya kabiri Kiyovu yaje hejuru yacu, amahirwe bayabonye, amakado turayabahereza baratsinda. So byarangiye bya Kiyovu tujye kwitegura Muhanga. Iyi kipe yakurushije iragutsinda. Twarushijwe, igice cya kabiri cyabaye cyiza kuri Kiyovu, yabonye amahirwe, amakado yarakoresha, yabyaje umusaruro. Ubwo munsi wari wa Kiyovu ntabwo wari uwacu. Twabonye gutangira defense batangiranye harimo Uwendo Claude na Derek Doranibeshi. Twabonye igira hagati none irahinduka utangira kuzanamo hagati n'umuyobozi ndetse na Itunga Ali. Byari ikibazo wenda cy'umusaruro utari mwiza kuri bo cyangwa yari rotasi isanzwe yakibi ikorwa noneho kuba uri umukinnyi mwiza ni kimwe, no kuba ufite discipline ni ikindi. Ngewe rero waba umukinnyi mwiza udafite discipline nta kintu wamarira. So ngewe hari factor nyinshi ngenderaho kugira ngo umukinnyi akine cyangwa se nakine, nibyo ngibyo. Rero haye umugenzi wawe amahirwe, nubwo Pepe wasimbuye Claude ari gukina, ntekereza ko atari gukina nabi, malgré ko wenda nta nsinzi twabonye, ariko ngewe nk'umutekinisiye ndabona ko ibyo musaba bayabikoze. Kiba gisigaye rero ni ukureba uburyo twaganira n'abakinnyi bose, ariko ntekereza ko icy'ingenzi kwanza ni uguha agaciro akazi kawe. Iyo uhaye agaciro akazi kawe ibintu byose bigenda neza. Ni ukuvuga ngo hari kuba ufite discipline, hari kuba uzi umupira, byose biragendana. So rero kuba ufite discipline ukanakina n'umupira bitanga umusaruro, ariko kuba uzi umupira udafite discipline ni ikindi kintu. Izo factors zose turazigenderaho rero tugafata ibyemezo. bivuze ko Uwendo Claude ari ikibazo cya discipline kuba tutakina. Ni discipline yabaye, ariko byararangiye, twaraganiriye. Ntekereza ko iminsi iri imbere uzamubona mu kibuga, nitubona ari ngombwa ko tumushyira mu kibuga. Consistency nibyo turabizi ntayo dufite, ariko ni champion. Ka turebe muri retour ko iyo consistency twazayibona. Coach, akabazo k'amatsiko harabura ijoro no kugira ngo usoze phase ya Gicumbi Football Club wide definisa gutamagambo make. Uko biri kose namwe muri abasesenguzi, Gicumbi murayizi, ubushobozi bwayo murabuzi. Igihe twatangiriye urakizi, abakinnyi dufite murababona, nivo bafite murayibona. Kuri njyewe nk'umutekinisiye bugeza ku munota nta kintu ni blaminga. Intego yanjye ntekereza yuko ari ukuva ku mubare rimwe nkareba ko najya ku mubare kabiri. Ndacyafite amahirwe, reka ndebe ko match tuzacina uko bizagenda, turebe ko dushobora kugera kuri iyo ntego dufite.